Gbame fia wan gbenu wa ado besi same lobana sa wan funu to de inda hihoa honglon ya de babara ni jaileo ana tundo de hihoa ga glonu tuwe lobana sin peyewu ay hunu wa gbame si apon we magbajo kameo kwa ba da kunu zambra fi fosi de hiho elo wenu de ba na khode ba akunu na se de gbetuwe mena hando mesala si wama ta afatono kulo ko go khame afatono kulo ko go eblo acte chapitre 7 verset 16 unando mi wa fwe de hote me gberopo bo pe yan nu mesentode bo yan de do jiton bo eno kan amoenu mele nwe eno wa no zon bo eno don akwa gege wa nu ganton le gbameo konkolonu we baja siteme tabi jiro siteme nu gbatuenai ogbede lobona do yan adona khode tawana gbojo enwenwe adonde si hudo ajana khode kabiar tabade mejana khode amade khikwa we binu sin we bi wenu sin wa ndewe bo enomodo mewiwela gon nu ye maze konkolo de khikome o yanya de danton ene de nyonu viene mena jagbangba bena tuno o ye danton diwar jiton lo fina ba ero ayun dawe lo bro nu do motoblo we ewe senza de wa lo bo khode bodo azo debu de ye ze lo bro wa lo presento me lo ba ma tu beta mon koton le aba etion lota lo bono no pahawe lo ka do awude vo na wa nunya ya hawe o ndo ye be na jagbangba lo bana kliba lo Jesus Christ sin kome ana khode nando enya zonya ya ketoton debu eiro presente me asore teme to represente me do zoma uton do jijiwa do yemedi but teme debu sode nu mimba mina mo agbon do Jesus Christ nkoma teme debu sode numero point teme teme debu sode numero azo teme teme debu sode numero division teme ba mina ya zolo bo wa do Jesus Christ nkoma ba miro fi debu dare ala vo sakpe yan debu de do fi debu lo kanjo biwe dedo bata si agbaza biawe mina nu kanjo mireton lo banana agbaza mireton lo Jesus Christ nkoma alors beto yan debu de no se gbazantie di ajodon lo bono wa mo se dai huna o ndo do Jesus Christ nkoma eya mi jairo nu konti egbe lo bodu wian onkono yan debu nuwe ndo mayume ye bia presentie me lo bo se gbache se dai huna ndo ya kamiton kholo ba zo miton foro presentie me egbe le Jesus Christ nkoma zolo metoni nya mi dia gbangba